nauliza huyu msichana Balbaralka. Kila saa mimi nakuona kwa YouTube umevaa suruali ya Hassan Top. Wewe ni mnono, unajifanya unaimba hizo nyimbo na hata una sauti. Kila saa unaingia kwa YouTube, kila YouTube unaingia. Officer هذه مفسر هذا كودي واحد هذا فالبلاركا يوتيوب والباسوق شا أفكار سيد ودري هاي وحسن حركة سروالك حسن طب سروالك حسن طب مدينة سروالي حسن طب anavaa suruali ya Hassan Top kila YouTube hiyo suruali hawezi vaa suruali nyingine وحاله قد سروالك حسن طب أكو سروالك لما كشكرت على ده سروالك كشمك يا وش ويدي سروالك sijawahi muona na suruali nyingine ni hiyo tu ya Hassan Top ni mnono alafu suruali ni kubwa kila saa ni mdomo na ajui kuimba واحد هذا أنا مهيس كرتو فنان نقطي متى كانت سروالك حسطو دا وين هذه وبورنت على ده هاي عرفوا هاي مركو واحد هذا أيضا وحوش إكتا واحد ترى بالبلاركة سومالي بس أتقانه سيلوه سيكون برتده أما سما Balbaralka wa Somali ndo wanajua laki wewe umejua aje. Mimi nimemuona YouTube kila saa mimi niko na YouTube. Namuona kila YouTube nikiingia nataka kuona naona Fatuma Balbaralka. Anaongea na hiyo suruali moja tu ya Hassan Top hawezi toa sasa ninashangaa ni nini msichana. Balbaralka ana ma aqoon balse wax ku aqoonsan YouTube walbadaga anoo keenay YouTube walbadaga la fartum Balbaralka way hor maatay dhahday marka Balbaralka sasa ku arkay mid kale surwaalka ay wato surwaalka buluuga oo weynka ee tiri Hassan Top iska leedahay hata tena ajui kuimba anajifanya anajui kuimba na ana sauti mid kale ta way soo heestay inay cod leedahay isku milasaan codna malahan بالبلاركة ما قال لي هذا يكون طلع مو بالبلاركة تي وتجد هي ده كون كل أنا حوجا عرب كلا سمعني وي بالبلاركة huyu Balbaralka sasa mimi nimesema nitakuja hiyo Somali hiyo mahali unafanyia kazi hiyo unaimba nitachukua tiketi nikuje hiyo suruali utoe uvae ingine utafute nguo ya kuvaa waxay tiri ana hada midaan ku fasirayo Balbaralka waxa lagu yiri waa ku ma meesha joogto muqdisho ku ma lagu yiri waa ku kasbeeyay ka wada muga xasatobna Hassan Top nikienda hiyo Somali atatoa atafute nguo ya kuvaa kila saa ni hiyo tu kwa YouTube atafute nguo zingine za kama yeye ni celeb atafute nguo za uceleb za kuvaa Hassan Top معناه واحد له سروالكي أو معناه بالبلاركا قاعدة ولا معناه سروالك بقى فرتون بالبلارك سروالك جشتي ولا سوق هذا والوسع عنا ولا فرتون بالبلارك نتيجة وسوقنا Soomaaliya uu maana la dhahay macnaha way iga badbadata lahayd mar walba YouTube baan galay hor taaganta buujiisa Allah ka dhigay dhahay ma sameeyay dhugu waxa tira Facebook mu qarata deeba maana Facebook Balbaralka huyo ako kila mahali hakuna mahali yaingianki ma jirta la meel walba gala Facebook oo sheegay oo ku arkay Allah ari Balbaralka way tagto way tilaabsata kuma makiyantiga hataa way khana Balbaralka caana taa ku dhaar lagu ma gali karo alafu tayma oo sameeyay manana misho nimesema tu nikienda atatoa ama awache hiyo mdomo mingi awache kushinda akiingia kuingia kila YouTube aache kushinda akiingia kazi yake adageeso tabaxligana xare mar hore maray mugo way tiri waxa Balbaralka ada mar daba YouTube ku arkaa lagu yiri goosaga tuma gowde mugo waa kaayay ada waxa sheekada Soomaali waa dhaafto waatan waa ka way xanaaqsanta waxa sheekada ku sameeyay utafanyaje ukienda Somali Balbaralka si nitahakikisha amewacha kuvaa hiyo suruali atakuwa anavaa nguo zenye anafaa kuwa za uceleb si kila saa hiyo suruali ya Hassan Top kila saa tunamuona na hiyo atafute nguo zingine waxa dhaada mar walba dharkaas ku arna bilis indana naga qars dharkaas ma arki karno ilaada Balbaralka muga heesta Balbaralka u daara keen soo heesta tu sa fiican u siitu sa Kenya Balbaralka ana mimba unaona ni hiyo tu hiyo suruali moja tu ya navanga hiyo ndio hiyo Hassan Top ni hiyo kan bas ay gashta Hassan Top leedahay gawaran hay waa durdur media ka duub ama sa hiti durdur media no me record hii wimbo wa video ka wa durdur media no me record movie Imimbo. Ay. Atka saywana. Ako sauti ama ana sauti ya kuimba msichana. Adbalad. Kuna sauti dansi kubas. Asa kuna sauti. Hata dance anajua ama? Hakuna sauti, hakuna kudance, hata sijui ni ya nini. Awache kuingia YouTube kila mahali. Wewe Balbaralka qalir wa ushagani qalir ma haro. Balbaralka ni mnona amana. Ana shape, ana figure. War dhaxmilida waa adidan
ismaal matida u dhahay waa isku dhax furunta u dhahay dhaxta meeqa kuwa ha Soomaalida la way koobisa oy hoy mugo balbalaarka ugu dambeyn maxaa leedahay hasa maneno misho balbalaarka tunasema utasemaje mtu nini nimesema tu awache mdomo mingi, awache kushinda akiingia kila YouTube mtu anamuona, kila YouTube mtu anamuona. Nguo ana nguo mzuri ya kuvaa hiyo tu hasa top. Alafu kuimba ana sauti ni mnono, ana hata figa. Wasomali vile ni wasupu wako na mwili mzuri, figa mzuri ya ana. waxa balbalaarka macnaha dhar fiican soo gashaa wala dhar fiican soo gado mid kale gym tag ee caalamiyeed sameer u dhahay ilaa kuma darnaaday wax meel walba hadda tagaado magaca Yurub waa sheeg waa xanaaqsada meel walba la qofta anagu ma tahay balbalaarka ma taqaan maanta anku wadada ku arnay balbalaarka balbalaarka ma taqaan dhaha koole okay dhaa inta ka hadla balbalaarka magaca ka bata qoftan YouTube baan gar balbalaarka ilmeeyga wixii fiirsanay jooni balbalaarka ari dhigo meel walba balbalaarka ay war ma tahay balbalaarka waa ku day adaajidii waxay ku afurtay ushaga balkalaamiyana sheeg intii ku cunoniyeeya وشاك سمعي لانه وشاك رجع هو عارف كيف يحملونه بربرارك انا افطور نيني جيت كي عندك لنا بربر انا سمع بربر انا اكلها جكولا بربرارك لا اله بدار فونغا بربرارك انا اكلها نيني نجياتي جكولا اجي تembea ushawahi ona hiyo kukaa barabara nakaa nakula chakula huko chakula barabara goska bakara ingoja kidogo هوي زباحيلا وطنا بوس حلا وانت كو هذا شيء مو بالبلار كوا تسوق واكنا سوق ميراني بدل بروي ودها واكب فيديو بالبلار ودا بربرة جاكولا ndani ya njia highway بالبلار كنا unasema tu unakulanga barabara hata mtu awache kukula barabara chakula unakula nje sio mzuri ambia chakula barabara nje chakula barabara tena ingine niliona unakula chakula kwa barabara, hiyo sio mzuri, hiyo sio ni nini. Sasa kwanza unataka kuharibia dini ya Waislamu, hiyo sio nini. Mnakula kwa barabara watu highway, hiyo sio mzuri. fiirsan waa sidoo qalbanta hada diinta islaamka sharafa ugu dhicna ku dhada mid kala to wadada laamiga cuntada ku cunis wixii raadinahay waa highway meesh baaburta badan marayeen cuntada ku cunaysa ku dhada iska dhaaf hoy kaaga sii darati wixii ma taagata baxasato kana oo naga dhumi ya xasatoobiya Asantop na Balbaraka mlikuwa mandugu, mlikuwa mnaishi hapa, mlikuwa Kenya Bantu tu, mkaenda Somali. Sasa simrudi tu huku, mwache kurudi na huko, simrudi hapa Kenya, mkuje mfanyie hapa, mrudi mtoke Somali. waxay tiray xasato bas la ana qoonna hayo yar wanaga goostay yaa u sheegay balbalaarka ku darsan balbalaarka ku darsantay suwalkii ku sii raacda liide suwaliyeen balbalaarka finance warudi tu hapa Kenya, watoke huko Somali, wachene ukaenda kupatana huko. marka ugu dambeyn maxaa leedahay u sheeg maxallada saxaabta ugu dambeyn marka balbalaarka deemada ma joogso tira ugu dambeyn maxallada hasa balbalaarka tena akaanza hii maneno mengine utasema nini? Akianza nini? Akaanza tena mtombe kuvaa hiyo suruali na matobe hata sitakuja peke yangu, tutakuja wengi. Sasa tutakosa kitu ya kubaya wax aan kugu dhahno mtaqana mawaanino okay hada maanta kaliya soo fidisay birta badan ku maanayna qabiilkeena ku maanayna mardamba waxyaala camal waa balbalaarka horta magacaaga waa bata kowde waa tagto laabsada la kaskasbeysa ugu soo malkii kiyaantiga ka sheegtay min daafi weyso dadka ma kila ku kili weyso adiga ku taala ahdi amar walid waa sheekadu tunasalamia sasa unasemia rafiki yangu watu michigo lati micho sawa Balbaraka wewe uache kuvaa suruali ya top. Bye bye.